Visoki skupe, velika mi je čast da vas ovde u domu Srpskog kulturnog kluba i udruženja Zrno pozdravim na ovome skupu koji će se baviti temama iz zaštite kulturnog nasleđa, kulturne baštine Srba na Kosovu i Metohiji, koja je danas možda važnije nego ikada, jer je potrebno odbraniti postojanje Srba ne samo u sadašnjosti, nego i u budućnosti na tom terenu. U ime gradske vlasti nam će se obratiti član gradskog veća zadužen za kulturu, gospođa Milanka Brkić iz Treće Srbije, pa joj sada predajem reč. Meni je zaista izuzetno velika čast što su me organizatori pozvali da otvorim ovaj skup i moram reći da mi je zaista veliko zadovoljstvo što je i Novi Sad jedan u nizu gradova domaćina predstavljanju ovog zbornika. Ako se ne varam, imat ćemo priliku da ga predstavimo i u Briselu, je li tako? Da. Samo sam imala potrebu da vam kažem da je veoma važno da ne zaboravimo da su Kosovo i Metohija kamen temeljac Srbije i srpske kulture, a ne kamen spoticanja kao što to neki pokušavaju da nam nametnu. Eto toliko, nadam se da ćemo svi uživati i naučiti nešto novo danas. Hvala vam. Takođe je danas sa nama gospodin Mirko Krlić, koji je zamenik predsjednika Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, koja se svakoga dana bavi životom našeg naroda na tom prostoru. On će nam reći nešto o svojim iskustvima u radu sa ovim našim stradalnim narodom. Pa se gospodinu Krliću zahvaljujem što je došao i molim ga da uzme reč. Ja bih na samom početku da se zahvalim Srpskom kulturnom klubu, da se zahvalim ovoj galeriji, organizatorima, što sa ovoliko pažnje i sa ovoliko interesovanja prihvataju organizaciju promovisanja ovog našeg zbornika. Kažem našeg zbornika, jer zbornik je objavila Kancelarija za Kosovo i Metohiju u saradnji sa Univerzitetom iz Prištine izmeštenom u Kosovskoj Mitrovici, a on je u stvari rezultat dvodnevne konferencije, naučne konferencije u Beogradu, gde smo na jedan akademski, kulturni, ali pre svega naučni način uspeli da dođemo do ove dobre građe i da zahvaljujući učesnicima na toj konferenciji imamo izuzetan materijal. Koliko je taj materijal važan, govori sama činjenica i malo pre spominjanje Brisela. Jedna od sledećih rundi razgovora u Briselu biće upravo kulturno nasleđe. Mi moramo braniti svoje kulturno nasleđe i kako je sekretarka već to definisala, temelji naše civilizacije, temelji naše nacije, temelji naše države, naše vere i kulture jesu između ostalog i na Kosovu i Metohiji i jedan najveći deo na Kosovu i Metohiji. To naše nasleđe je ugroženo kao što je ugrožen narod i kao što je ugrožen prostor Kosova i Metohije. Prvi način ugrožavanja našeg kulturnog nasleđa bio je fizički i mi imamo to uništavanje, čega smo svi bili svedoci medijski i na svaki drugi način, ali evo ja ću još jednom, iako to ponavljamo često, morati da ponovim jednu zapanjujuću činjenicu, znači samo od dolaska međunarodne zajednice koja je preuzela odgovornost za čuvanje između ostalog i kulturne baštine, uništeno je, upaljeno, oskrnavljeno oko 150 crkava i manastira, preko 1000 grobnih mesta je porušeno, primjeri vađenja i posmrtnih ostataka, a oko 10.000 umetničkih i crkveno-bogoslužbenih predmeta danas se nalazi na ilegalnom tržištu umetnina širom Evrope i sveta. Mnogi od vas znaju za poreklo Nemanjića, za dvorac Nerodimlje, mogu vam reći da on ne postoji, da ne postoji crkva, da ne postoji više ni Dušanov bor, potpuno poravljeno, znači kao da nikada ništa tu nije bilo. Stanje drugih izuzetnih spomenika koji su od velike važnosti za državu Srbiju takođe su u veoma teškom stanju. Jedno od posljednjih koje sam ja onako video i sa strepnjom propratio, to su pre svega naše crkve. Jedna od najviše opevanih Samodreža crkva je danas javni toalet za obližnju školu, bez krova i bez ikakvih oznaka da je tu uopšte crkva. Mogli bi ovako redom
Međutim, eto i jedina 4 spomenika koja su pod zaštitom UNESCO su spomenici srpske kulturne baštine, to su Dečani, to je Bogorodica Ljeviška, to je Pećka patrijaršija i naravno Gračanica. I ta zaštita UNESCO, makoliko to zvučalo onako svetski, evropski, ne znači puno, jer UNESCO nema instrumente ili nema dovoljne instrumente da sprovede sudske procese, da sprovede istražne procese, pa i veliki Dečani koji jesu stubi svetske kulture, 4 puta su granatirani i naravno nema ni jednog procesa koji se za to vodi. Niti je iko uhapšen, pronađen, što znači da je odstrel srpske kulturne baštine i dalje na snazi. No, od ovog fizičkog uništenja srpske kulturne baštine mi danas imamo jednu drugu akciju albanske strane, to je promjena naziva, koja je možda opasnija od ovog fizičkog uništenja. Već se u naučnim skupovima, koje nažalost i određeni naučnici u svetu prihvataju, pojavljuju naslovi koji kažu kosovsko kulturno nasleđe ili kosovska baština ili kosovarska, kako kaže gospodin Jokić, dajući naravno jasan signal kuda to vodi. Njihovo istraživanje idu ka tome da su i svi naši manastiri i sve naše crkve, u stvari albanske crkve, koje su u određenom istorijskom periodu Srbi preuzeli ili preoteli. Naravno, sve ovo moramo braniti na najvišem mestu, a ovo je jedan od najboljih načina da iza toga stanemo. Da pokrenemo ceo kulturni svet, da pre svega nama objasnimo šta je to ovde naše, jer dozvolit ćete, možda nije primereno naučnom skupu da se ovako izražavam, ali ako bi postavili pitanje na ulicama Novog Sada da je rođen Josip Broz, svi bi vam to vrlo brzo rekli. Ne znam koliko bi njih znalo da kaže da je rođen knez Lazar. Prema tome, odgovornost nije samo za naše istorijsko pamćenje, odgovornost je i ka našoj budućnosti. Nažalost, Srbi na Kosovu i Metohiji više ne žive u gradovima. I evo ja ću ovom prilikom i time završiti i ispričati moj prvi utisak po preuzimanju posla u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Negde, možda nije prošlo ni mesec dana, dobio sam zadatak od direktora kancelarije da primim jednu grupu studenata iz sveta. Radilo se o studentima iz Švajcarske, iz Engleske, Škotske, Holandije, sa Beogradskog univerziteta i sa Prištinskog univerziteta, koji su deo jedne nevladine organizacije međuetničkog dijaloga. Bilo je reči oko 25 studenata i kad sam dobio spisak njihovih imena, vrlo je lako bilo ustanoviti da se radi uglavnom o albanskim studentima. Znači i ti Englezi, Škoti, Švajcarci, svi su bili Albanci i bilo je radi dekora jedan naš i dvojica, trojica stranaca ili dvoje, troje stranaca. Ja sam se prvi put suočio sa novom generacijom Albanaca. Kao takvih nisam poznavao ranije, niti imao susrete. To je generacija Albanaca koja savršeno govori engleski, koja postavlja pitanja do ivice provokacije, ali vrlo smislena i ne preko te ivice, ne preko te granice. Zaista veoma pripremljen sastav koji je znao šta želi i kojim putem da vodi razgovor sa predstavnicima vlade Srbije. Nedelju dana posle toga ovde u Beogradu, u stvari u Beogradu smo dočekali grupu od 200 učenika od 5. do 8. razreda, uglavnom iz enklava, to je južno od reke Ibar. Kada smo ih doveli u Skupštinu Srbije, jedan dečak me upitao: Čiko, kako se zove ovaj manastir? To meni je bilo jasno da njegove dečije oči nikad nisu ništa vidjela tako veliko, osim manastira i crkve, vide selo i vide kuće. Onda smo ih odveli u Zrenjanin, gde su domaćini bilo Zrenjaninsko pozorište, i ispred pozorišta ja sam okupio tu decu i hteo da im ispričam priču o nastanku Zrenjaninskog pozorišta kao jednog od najstarijih pozorišta, da im nešto o tome kažem.
A onda je došla njihova nastavnica i rekla, gospodine, prvo mi objasnite šta je to pozorište. Po ove dve priče ja nadam se da ne treba da objašnjavam. Mi ne smemo dozvoliti da naša deca izgube trku sa civilizacijom. Ne smemo dozvoliti da ostavimo Kosovo i Metohiju bez kulture i bez obrazovanja, jer onda smo izgubili Kosovo.